gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyanang. Kapada sakit ti pimanaw nga asawak ti padramakan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tapnag sikog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo ang tipanyang? Mayatan kay nablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag, naimbaganan di kasinsin ka wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya, mayat nga rod tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga rod Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot kat ngam kunadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging kakadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga rod, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasaysaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na. Di yun ibaybayag tanay. Mapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay! Ay! Apay nakadalupisak kamot na tandita paglablabaam. Diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabiraing. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailot yaw.
May mayat no maipanadagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay ken kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli da kitay babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadiyamat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadya daduma anak panijik at nagbayad damag. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakad. Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kun ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapan maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amunan niya manan nga oras nga gawidak. Jak amuna dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam ko. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip nga tin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat matlaang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total, agpapailot matlaang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matan. Epektibo matla taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan akanakan.
Awan mo't siguro ti dakes na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunakpay nga rod adalusak jemulak nga aba ken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan ati mapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Sigurado ka? Wen, kan maburing ka mga lang nga agur-uray ijay. Amumot nga adu ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Kasta aya? Alangarod Marang maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupan lak mamat. Nabayagan adinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga rod mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nakadumot asisyon daytam. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapankagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan na, kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring.
Nukas na, adan ton anak yu kiniin San Diego. Ah? Ay, kwa. Diyaka mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na ko, undo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam bireng. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaglakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diyaka mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita ang di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? God, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diyaka mo Ang si kamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan. Ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag paiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. Nukasta, talaga apim manawan kaanakan. Wanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asika tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan.
Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo, ta anuman ang titao. Wan nga road. Sino pa'y dagitawan ti number na? Umasitag lang dito. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Dito pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti amat ti sikog na. No bilang taagsubli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu ti mang sugsugsug kanyak nga idarom ko kanu ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matan damag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybayakon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasan ng tisugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayam mo, Diego. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Biyag ti Tao. Hello mampay kani Mags Likigan dita Singapore, Merlin Fabro, kani Risa May Benito. Katitain tayo nga rudan tanggan ti episode 395. Dito'y drama tayo. Biyag ti Tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basiton manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Alang nga ron tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige manong. Anyamatan ti kinamanal da ya driver da ito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat na kaharang. Ayan nga ta ti driver da ito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na. Nagtaar da ito alalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na simpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado mat. Muray no kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban.
Naawanan ti ganas ko nga agkape ko ma. Anya nga min ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay ma'am, pasensya kayon tan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba, di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Adday jaro bayan ma'am, madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Ha? Di ta kayo manlangan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mutan ni Rita. Apadak mutla ababaunen. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag nga agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuha na aditoyen baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa eh. Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito eh. Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito eh. Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't tan ti trabaho. Iso pasaray ikakmat ani Nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni Nanang ading ko. Tamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal tapay lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumut asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Wala nga ron, Nanang. Basta diyo kung maabuswan ti bagayo, ha? Amangan no maipada kayo iti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na, gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni Nanang iti agas pang maintenance na, kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanana ka di? Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala, siya kon ti mangipan ka dagito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparinovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y Nanang. Permiti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko.
Insimpakla ang dagiti mulak a masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun ito eh. Kan, adon ti mula yung anatang di ti paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabiten. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kumikuman nyo, nanang. Happy birthday, Nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumelat tatiin luto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman agnukas ta anak ko. Oh, at titirigalok kada kayo, Nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaang. Sana balian nangina, basta para kada kayo, Nanang. Dahito yung matirigalok, nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman nakada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, Nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jack, mabiru kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang birbiro kan tangarod iti day tangay. Ha? Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga biro kan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangum abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kas ano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day ta jay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Iti kasta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang iti kasta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Taawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Amon bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo! Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible ah.
Makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat, di na nga rod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis nga lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapuno na. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Apay asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Apay basta agpabasol latan iti awan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong madakaswan iti kasta nga inarami, Joe. Basta agpabasol kayo latan. Ay nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatan ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha? Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin kadagiti message ko. Daytan tukat ag first movean. Papa na manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige manong. Ay, adaman nan ijay old house. Ijay laangan taayuyang na manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na laangan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pagkibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kananta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di menu? Kompormen. Sikat ti makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pala iti damo nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat dahi ti ababae.
isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa lang ang matuloy ti pagnatait na? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukkel, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramida ki Jerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wananan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Abi ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngamday to yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day tanga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuwana iti saan namot nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Yak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak. Ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan. Yan. Hangkan nga agsangit, Abi. Nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga rod ngay. Aklo namlatan ada tanga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale. Ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tiagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mo't, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abi. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalik. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako, yaya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang ti babaunan abimayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman. Sa anak ka pumanaw dito, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho.
Sa nagaputabak nang ka, katang sitamon ti padam a parswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao ting kay mga ganita. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay, kini Frankie Padilla dita San Nicolas, Pangasinan. Mabel Herrera dita San Fabian, Pangasinan. Kani Josephine Cruz Balocon dita Singapore. Katitay-tay nga ruden tenggan ti episode 394. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amamati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ong tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam? Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y siladyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko.
Jak kayat ani saldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laeng. Ha? Jak pa'y mo't mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laeng ni saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay. Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met, adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak dito'y. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo diti balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam niti balay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dayja babaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta dayja abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga anahas. Papa, isasapulan ta dayja babaunan. Bawin ta ti inana nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron sa tauyik yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga uni ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karan ako.
Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin da iti apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Malaala. Ingka kitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao a dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na bete. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babay. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na niya alahas na nilulam. Milyones ti balor na niya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinak man ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tanukas to'y amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Ha? Apo? Ala,
Asino nga tadayta? Asino kayo kadi? Dito'y kaditi pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig. Ha? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo. Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nanaising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Ala, agawaan ta nga rod ti magnan. Ha? Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami dito'y. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida dito'y. Saanan, ta pumanaw kami matla dagos nana. Ta oray ni papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni papa. Sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kan ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Katsapay lakuma, tanuan niya mantilinaon day ta alakasa. Kat maaramat itinasaya at barok. Akas iti pagayatan day di lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklaan. Ha? Ay, ala agyaman nak barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan ak itisiit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo mat siguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilumlumangan tayo. Nauma ka ka din dito, anak ko. Saan mat kitdi? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga da ka di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine, anak. Rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising. Sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinak pakadanagan, anak ko. Ala, rumwarkan. Ayabam ni Nana ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir?
Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gungkunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan asar? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatigan nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, ited mon ti kidawag tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Kan wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakutan. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tinay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan.
Agnaed kayo iti balay. Tamangala ak iti sabali ang babaunan. Tapno saan kayo ang marigatan? Barok, Alan nana, umanugot kayon. Kayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasayaat yo kada kami iti nagpaay kayo ababaunan mi. alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasi dagtoy balayo. Balayo nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasayaat yo kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumatan. Diyak ninamnama da ito'y aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumat kada kami, nana. No nasayaat kay ti pada matao, nasayaat met ti subaddakan ka. Ngam no dakas ti ugalim, dakas tumet ti apitem. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.